wenzangu, wandani wenzangu, mtakimbilia wapi? Leo ni wajanja, lakini nataka nikwambie ujanja huo ni wa duniani hapa. Makanisa yote ambayo yako hapa ni ushahidi. Wachungaji hao uliaga bimirie imwe muleza kwa ngamba kora mukuhora huku navuga nakuti shari rurwo leo yuko hapa babu yetu huyu. Wewe umekutana na injili inayokuleta kabla ya ujana. Ipere tu hamwera abantu b'umupo kwako ngare hipere ungare hipere iwe tu hapa ngana bihaye nyobewere pitu munyoto wa maraya, munyoto wa mpere, munyoto wa shoni abamami lenga kubarumye wali wenye ipererira nane uvuwe bangu baraka. Ina ni maisha ni musi miaka 17 na watoto wengi na wajukuu wengi paka na vituku. Maana balibali nipenda ni watu wa vijijini wa mishamba ya kahawa mlaba moja mpaka kule barabarani ngani maruyo ingombe hiyo ni yoka kwe ni maruyo lumonari na gogane pahai mwiraru mutangawazi kutukuyo kwa baba kutunduma murebo kalimani koshi mweba ndunari mponele koshi muzena kumutiweya yoko murunga ripo sikulera lya pachiero kayafe usikupinka asite bisi mundu susho wenka sara na akutuweya we wandunde shirabana umuntu urakupiye ubugoni tena mukwaza mumubore so hapa nyana asiteba navu kwa manavu ingumushi wao ruma kubuza meza ukwago uharaye ngatiriwa bamuboye ni kijana umo ko mwitona kumbu basiri yiko tema we aliyeko ayiba TV ni powerera biba bali papihanda beba kwibi kuko ole wako tenenda kana yanga lehaga kwiba lehaga ishi mpungo yilipo ramapa bali kupanzana tukamwibie fulani kuku wezi wanaambizana kwamba twende kati ya mchungaji mmoja yule nikaokoke tukaokoke. Sema amina. Nkasito usiku naze mwani kumwanya kura tema bingi gugega ujendigo kumwanya kura yani kwa bwabo haweli ilyango limo zilo nazo muryango yo koti omuntu yafuma kweza museru